Matlhotlhapelo a morwalela a tlhalositswe jaaka a sentseng go gaisa mo historing ya profense, go gaisa le kgwanyape ya dimonia e neng ya padimola profense le go feta ka matshelo a le 65 dingwaga di le 35 tse di fetileng. Morwalela o tsewa jaaka o sentseng go gaisa le padimotseng profense ka 2017 le 2019. Baitsanape ba re se ke letshwao la go fetoga ga tlelaemete. Pula e matla e tshulogile mo malatsing a le mmalwa a fetileng e bakile merwalela ga mmogo le go senya ga mafaratlhatlha go dikgaolong tsa mabopo. Go nile pula e balelwang go dimilimitara di le 400 mo diureng di le 24. Go be go afa go amegile batho ba ka nna le 160 fa batho ba feta 5,000 ba setse ba sena magae, mme matlo a feta 8,000 a senyegile go le gonnye. Mo mafelong a le mantsi batho ba santse ba le mo kutlobotlhokong ya go latlhegelwa ke ba masika. Bontsi bo santse bo leka go iphutha metlhala. Kgaolo e amegileng thata ke ya eThekwini le tse di mabapi. Port Shepstone kwa lebopong le le kwa borwa, Richards Bay le kwa Dukuza kwa lebopong le le kwa Bokone ga mmogo le Pietermaritzburg e mo bogareng le tsona di amilwe ke morwalela. Mo puong ya gagwe kwa kokwanope molao ka la botlhano, Tona Kgolositlhe Zikala o rile maikelelo a puso ke go sireletsa matshelo a baagi le go batlamela ka thuso. O rile sepodisi le sesole ba thusa go batla batho ba ba timetseng. Malapa a megileng a tla fudusediwa kwa diholong tsa baagi. Puso ya re tiro e tsweletse ya go baakanya le go phepafatsa ditsela, matsibogo ga mmogo le mafaratlhatlha. Go rometswe di-engineer go lekola le go baakanya mafaratlhatlha a botlhokwa. Mafelo a di-container kwa boemelakepe jwa Durban lona a simolotse go dira ka tshalelo morago ya di-container di le 9,000 tse di solofetsweng go romelwa beke e. Dikolo di feta 600 di amegile. Go ya ka dipegelo tsa go sa le gale motlakase le ona o dira sentle mo dikarolong dingwe tsa mmasepala mogolo wa eThekwini. Le mororo thebolelo ya metsi le ona e siame mo dikarolong dingwe. Pommasepala ba netefatsa gore go tla nna le medutelo ya metsi ya tshoganyetso go thusa fa go santse go tsweletswe ka dipaakanyo. Puso e rometse molaetsa wa tebogo go badiri ba ditirelo tsa tshoganyetso le phaloso mo profenseng le go ralala naga ba ba tsibogetseng matlhotlhapelo a. Baagi botlhe le mekgatlho ya dikereke ba lopiwa go nna le motsotso wa tshisi ba lokamoso ka tshwaragano go gopola malapa a latlhegetsweng ke ba masika a ona. The provincial roads that are affected and the municipal roads, the estimate is 5.7 billion that they've given us. We will verify that, but on our part, we will reprioritize to assist them because they don't have the resources to fix some of those roads. It will take them years to fix those roads. Verification means if you say a road estimate it is 100 million, we will be able with our engineers, top engineers who know this job, to say, no, we're not going to spend this, we'll spend 50 million. And we'll be able to cover the road and sort it out within 2 weeks or 6 months.